Il-Gvern jibqa' jinjora t-twissijiet ta' rapporti maħruġa mill-Fond Monetarju Internazzjonali, il-Country Report tal-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll rapport tal-Financial Sector Assessment Programme l-IFSAP. Dan joħroġ miċ-ċar minn kliem il-Ministru Edward Scicluna u s-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri li sejħu konferenza tal-aħbarijiet fejn jammettu li l-Gvern qed jaffaċċja diversi sfidi. Imma minkejja li r-rapporti jesprimu tħassib dwar il-beħ tal-passaporti, l-iskandli ta' ħasil ta' flus, in-nuqqas ta' indipendenza fl-MFSA u l-esplużjoni fil-prezz tal-proprjetà fost l-oħrajn, il-Ministru Edward Scicluna jiddeskrivi r-rapporti bħala pożittivi wara li qabad biss il-partijiet li qablu lilu. Dawn huma kummenti illi jagħmlu unur lil pajjiżna, l-istampa meta tara overall hija pożittiva. Hija ta' gvern li miexi baqalu x'jagħmel il-gvern qiegħed irrikonoxxih, sew challenges fuq l-ekonomija, sew challenges fuq is-servizzi finanzjarji, sew fuq il-governanza. Fl-istess waqt jirrikonoxxi li r-rapporti mhumiex giddieba u l-isfidi msemmija huma veritiera. Fil-budget mhux dan għal din is-sena anzi ta' qabel. Il-gvern ammetta li għandu challenges li huma li f'dak li hu capacity constraints, fuq infrastructure gaps, financial sector innovations, rising house costs, and shortages of labor and skills. Dan huma challenges li l-gvern qiegħed jirrikonoxxi. Ġifieri hawnhekk qegħdin in sync ma' dak li l-IMF permezz tar-report tagħha. Iżda fl-istess waqt jipprova jtaffi dawn it-twissijiet billi jiddiskrivihom bħala naqriet. Wieħed isib it-tidbits lem u tidbits law huma gaps jew inkella shortcomings. Dawn l-isfidi li qed iħallu ħsara fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna kif insista wkoll il-kap eżekuttiv tal-HSBC li qal il-bank sofra minn din il-problema. Fl-aħħar jiem smajna wkoll però il-kummenti tas-CEO tal-HSBC u jgħid illi d-daqqa f'reputazzjoni ta' Malta sofra minna anke l-HSBC. Da qed jikdeb jiġifieri xi. Al-kontrarju, li qed jgħidu naħseb jien qed jgħidu il-familji kollha. Tirrealizzaw l-ħsara saret kbira, jafu minn fejn saret. Pilatus Bank, per eżempju. Naħseb jiena taf għal min qiegħed nirreferi. Kien hawn li wieħed mill-assistenti tal-komunikazzjoni tal-Ministru ħeġġeġ lil kollega tagħna biex jibda jsaqsiju ħalli waqqaf lilna. Matthew Mamo għal Net News.